ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat orasan ngam di ka pa'y nakaluto si Kabiron. Kit-kita ang asyak ti mga aramid iti trabaho dito'y balay. Ammom asaan tapay anamigat. Nagluto ka kumapay mat Ay nawaw, no tinulungan na kumaitay, dinasaya at kuma. Tas sumumbat pa'y lang amin. Kasano kat reklamo ka reklamo? Ta cellphone mo mat ngarod ti dumdumugam. Di mo pa'y kuna at tumulong ka. Ti bagam kit day, nakabumbuntog ka. Ay nawaw, saan asyak ti pagsasawam akas na eman? Di mo urayan amapunwanak kan ka, taamangan no di mo magustuhan ti aramida. Saan ako namangan dito'y? Mapanaklatan itayan ni Nanang. Ha, kita ama, tamangan no agistorya ka manan kaninanang mo jay. Pagbalinendak tumanen adakas kadagiti istorya. Anyat si Dayo Nanang. Sinigang at tilapia anak ko. Apay kaday. Dito'y ako na mamigat. Ay nawaw. Awan ti makan ije balayo aya. Saan pa nakaluto ni bakit ko Nanang? Saan pa'y anak kaluto? Kaanya orasan? Laita nga rod, ti bagbagakin ko ana. Ngam sumungbat pa'y lang amin. Anya? Nakabumbuntog lang unay nga gunggunay. Kasla di na amot ti aramidin na ijibalay. Ungtam nga may tapno agnakam. Di ka agpaabak ta sika ti lalaki. Sika ti padri di pamilya anak ko. Wana lang. Itian niya aga po kumangay nga agpaaba ka. Daak manen marinilay. Anya manan ti istorya Mare Divina. Maasarak iti manugang kumare. Apay, anya ti dakas nga inaramid ti manugang mo aya. Nakabumbuntog ka nung aggunay kuna ti anak ko. Anya, Isu nga ije balay anam migat ni Iman. Taanyat orasan kat saan kanupay anakaluto iti pambigat da. ay oo na yan Mare. Agraman day taba, nag-istorya pa'y kanya ka. Wala tasyak ti masiksikuran mare. Simple labanag day ta, Mare. Di kan makibiyang. Ay saan ang mabalin mare. Kaasimat ti anak ko ang mabisbisinan nukas jay laeng. Ibagam nga min kan eman, tatulungan na nga agluto ni bakit na. Amangan mat no agur oray lang amin ti aramidan na. Ti manugang mo day jay, Mare Divina. Awan bibi ang kukangkwana mare. Ay nawaw, apay yun Mare. Kagurgurak launay day tabiron. Iti anya aga po agura, no awan matdakas ngay naramid na kan ka. Ay basta, agburburak ti darak, tunggal makitkitak ti panagrup-rupan ah. Anya, Di mo ipadlaw nga iso ti pagsarsaritaan ta ah. kasla na singput mo ti manugang mo. Kita kainisuman nakpay Mare. Agin sisingpo laday ta mare. Umay kakide, tamapanta iti ayan ti manugang mo Mare. No kaya mo di si katimapan, awan bibiyang ka. Di uray pa'y ison ti kumareng. Apay akas din ni nanang mo kanyak eman. Ay nawaw, kasang-sangput mo lang am kastakit din, ti saludsud mo kanya. Tama ka pa asar matikas jay. Anya tinaramid na kan kaya. Di nakpanpansinan. Naranaak ida iti kumari na iti palingki itay. Di na kasiguro nakita Imposible mata. Saan mo't analawa ti palingki tapno saan dak ka makita? Nakita naktupay ni Nana Nelly. Nakadulakit din nga isyong bakit? Agpudno ka man kanyak. Nagipulong ka kankwanaan niya. Imbagam manen anagapata. Isu akas di manen ti inam kanyak. Ni, awan amok dita. Di nakman iramraman. Ay naeman, am-am mo kayo iti inam. Amok ti ugali yu adwa. Uray di mo aklunan. Amok latan nga adda manen ti inistoryam kankwana. Isu akas jay.
Ay nako, ay, apay si patinak nga. Apay akas ti manan ti impose mo iti Facebook mo, ah? Shared post lang dayta. Tunggal agapata kat kasta ti aramidam. No saan ka nga gipulong iti inam, i-post mo iti Facebook. Anyan tulangan nga iti panunutan dagiti makabasbasa. Na, Kan may sa, ad-adda aguraan nak ti inam no makita na dayjay a post mo. agraman shared post, pagparikutampay. Imbes a simple lang ti saan ta nagkinaawatan, padakkelemanan. Shared post lang dayta kunakmat. Aping apektado kalaunay. Basa man ti shared post mo. Kasla ti kayat mo asawan, kat malas ka asyak ti naasawam. Awan imbaga kakasta. Ay no, yak amo no anya ti aramidak kan ka eman. Ha! Isublikan san kan nanang mo. Talaga dayjay a babae ah. Sino man ang Mare Divina? Basa ti impose ti anak ko iti Facebook. Ay nawaw, nagpost ni Eman iti kasta maray. Na anya ti nakakatkatawa. Kasla babae mat nga rod ani Eman. Ano tunggal agapadakan bakit na kat masapol nga ipost na. Aglablabos dayjay abiron. Amok akayat na nga anderon ti anak ko. Isu akas jay maray. Kasjay ayamat ti under di sayang nga asawa maray. Anyat ko na maray. Ay kwa. Ay awan maray. Ay lawat ko. Mapanak pa'y man iti ayan dayjay abiron. Nay kita mamaray. Amangan numapan ka ijay katagi skandalo ka. Kasla pa karagsakam tumo nga may nuaga pa dagiti dua. Ni, da kayo magayam nanang. Naimbag nga aldaw yo. Awan ti naimbag iti aldaw ko. Ay nawaw, apay ka din nanang. Apay, anya ti aramidam iti anak ko. Anyat kaya tiyo asawa nanang. Apay anagado ti reklamo na may papankeng ka. Di mun sa mo as-asikaswan ti asawam. Ni, saan apod no dayta nanang? Di jakpay kayat. Feeling bus kalaunay. Anya? Saan ko a pinadakkel ni Iman tapno adati an-anderam. Ay nawaw, tapno ibagak kada kayo. Saan ko nga an-anderan ti anak yo? Isukit di ati feeling bus dito'y balay. Di na ammo ti tumulong kanya. Imay ninanang mo dito'y balay itay. Ay nawaw, awan amok dita. Saan ko kontrolado ni nanang? No adaman ngamin ti saan ta nagkinaawatan kat saan amasapol nga i-post mo wano istoryaam kan kuana. Apay aparitan nak nga gistoryakin ko ana kat inakmat dayjay. Wana, taik-ikan namat ngamin iti dakas akay papanan. Uray saan ka nga an-anderan dito'y balay. Ibaga nakit di nga under ka kano. Kas nakunak itayon, awan amok dita. Idiritsom ka ni nanang no da parikot mo. Sika ti makagapo no apay akas jay ti inam kanyak. Uray simple asaan ta nagkinaawatan kat padakkelan nakit di. Daytan tuma agipulpulong ti ammong. Anya, Ibagam iti inam, asaan asyak ti kalabanan na, taamangan no adda maisawang ko, adi na magustuhan. di ka mo't makaisam biron anak kao. Ada ka di parikaot? Hay, marurudak launay iti katugangak tatang. Ay nawaw, apay ti katugangam. Ada ka di inaramid na, adi mo nagustuhan. Manakibiyang launay tatang. Anya, Tunggal adda saan mi apagkinaawatan ken Eman, kat agipulong ken nanang na. Daytoy mo nanang, manakibiyang, padakkelan na mo ti issue. ibagam kanila kay Mau. Ano adda di yung nagkinaawatan. Saan na masapol nga idanon na iti inana. Hay, awan ti denggan ni Eman asa o tatang. Kahit kasanungarudan na ita. Addan tumasong batak no kastoy laang tatang. Ay madi anak kao. Irespetum lata ti katugangam. Kasano nga irespeto ti kasjay tatang? Kasla pa karagsakan na no agap-apa kami iti anak na. Adaman sa ludsodak na Nelly. Anya day tanak kong. Amok anasingad agayim yo ti katugangak. Ni Mari Divina. Wala na. Apay ni Mari Divina. Kayat ko lang amaamuan no imarmarites na kadimat kada kayo. Ay,
Kwa, Veron, ibagayo ti pudno kanyak nana. Sigurado nga adda na istorya na dayjay kada kayo. No anya man ti parikot yu iti katugangam, da kayo ti agsarita balasang ko. Diyak kaya ti may ramraman iti parikot yu. Narigat mat nga minakasarsarita ni nanang. Gagangay siguro ti bumakit. Ano sa muna? Ay, maibus adagos ti anos no kasjay ti katugangan nana. Marinilay. Nay, maray. No may papanmanan iti manugang mo ti umay mo istoryaan kanyak. Pangaasim, uray di mon ibaga. Ay nawaw. Apay akas tamit ten, maray. Ay, diyak kaya ti mairamraman iti gulo ti pamilyayo, maray. Istorya laeng, may. Kaya't ko lang nga ibagakeng ka, tabarang maksayan ti rorod ko, iti daydi a babae. Kinapudno na, imay ti manugang mo dito'y balay itay. Apay nga may ditaw. Agim imbestiga Si kantumo nga min, maray. Anya? Kay kayat mo apag-apaan jay dua. Naggapukan samot iti ayanda Veron, kabsat. Husto ka, kapsat. Inumustak laeng ti anak ko. At nga mintindida nagkinaawatan iti katugangan na. Wen nga rood, narigat ti kasjay. Kumarim ni Divina, saan ka day? Wen, gayom ko day jay. Talaga ka di nga ugali na ti kasjay, wano, agul-ulbud laeng ti anak ko. Ni Mari Divina ti ayan ti parikot, kabsat. Anya, Oray siyak, bagbaga akmet ti kumarek. Ngam itultuloy na meter aramiden na. Kasla pakaragsakan na nga agap-apa jay dua. Imbes abagbagaan na ida. Saan takarkarwon na kiday? una yan ti kasta agalat ti katugangan. Iso asaan tayo ang mababalaw ni Veron, takas jay ngamin ti ugali ni Divina. Sa iro no daduma. Nakasaritak ni Nelly, ket ugali kanugayam ti katugangam ti kasjay. Day tangarod tatang. Iso asaan mo't amalmalpas ti apami nga agasawa, takas jay ti katugangak. Surwan na paikit di iti dakes jay anak na. Di mulat tani kaskasaw anak ka. Makabasbasol ka laeng no kasta. Ay saan tatang? Talaga amasong batak day jay numapuno anak ko naktumot. Puan agam ibagam itinasayaat, di ka makiapa. Depende tatang. No sa iro kat sa iro akmot. Ayunay kan, sana malpas day tanga isyaw na awan agpakumbaba. Ada ka manen. Apay, nagapa kayo iti asawam. Sa iro ka kanunanang, Anya? Siyak ti sa iraw? isumat ti bagbagana. Ay nawaw. Talaga tumang tangsit ta asawam. Wan nga rod nanang, naturudo na sumungsungbat. Saan ko mat amaungtan nang runa kat irananan no adda ti katuganga kiti balay. Ikam iti pagnakman na Wan nanang, Numasapul asipatem tapno agbuteng. Aramidem. Una yun ti asawa akas ta tigalad na. Ang mga nubaybay kat ad-adda tumangsit. anya ngay, nagawidan ni tatang mo. Apay manan. Anya ti kunam idinaminsan? Sa iro ni nanang ko? Una ta imbes abagbagaan na ka. Surwan na kakit di ti dakes. Anday ko. Apay ngagkabil ka ngay. Day tatin suro tinam. Tumatangsit kang agpaiso Una taglablabos kayon. Kurang pa'y, ha? No naumakan kanyak, agsin na talangan. Sa nabale, tawan pa'y matanak ta. Anya? Tapno awanan ti adu asa ulo iti inam. Isumot laang adi ka mapang namnamaan. Agsinatan! Nakitam tingiwat ti manugang mo. Wen maray. Kasjay tinsurom iti anak mo. Kabilan na ti asawa na. Saan mo't maray? Ay nawaw. Di ka man feeling inosente, Divina. Amok ti ugalim. Saan mo't asyak tinangdanog iti manugang ko? Dinanog ti anak mo nga awanan panunot. Anyat ko na maray. No nagapada ngamin nga agasawa, saan tayon ang makibiyang? Tama nga nukarkaro a dumakkel ti isyo.
tumangtangsit mo nga binan maray. No sa iro ti katugangan, ay talaga tumangsit ti manugang maray. Iso asika, agsingsingpet ka. Tilangan pagsayaatan dati isurom. Lumaban mo't ni bakit ko na nang. Agpasensya kalatan kang kuha na anak ko. Nakitak tingiwat na adinanog mo. Anya, Kambali ti kasjay iman. kat no da kayo tinangibaga nga ikakiti pagnakman na. No ada ti parikot yung agasawa. Pagsaritaan nyo latan adwa. Apay akastamot ng ti bagbagayo kanya. Tapno maliklikan ti riray. Jakon kaya ti makibiyang iti apa yung agasawa. Tanay, ibagada mutin asa iro ak akatugangan. Manan, Agbalbaliw ka mutin iman. Tulungam ki di ni baka mo. No ada ti diyo nagkinaawatan. Di kan agpost iti Facebook. Itaman pa'y anak ko ulimak ka, si ka, Eman. apay ka di bakit? Kat no inaldaw anapudot ti ulong kanyak, idi. Saan itan? Maikawa ka. Narigat mo't no inaldaw nga gap-apata. Ay, agdrama ka man ako nakon. Pudno ti ibagbagak bakit? Pasensya kan, nagbinduta kiti kalabas. Ikan na kiti may sapay agundaway bakit? Siguradom lang asanan ang makibiyang ti inam. Un bakit? Sana na makibiyang ni nanang no da parikot ta. Masigurado ko na ita. Ay, nawaw! Saan ati kinatangsit ti isuro tayo kadagiti anak tayo? Suruan tayo kiti idang agaramid iti kinaimbag. No adda di da nagkinaawatan iti asawa na, bayan tayo nga isuda ti mangsolbar iti parikot da. Katno talaga adida kabaalan a solbaran, ijay tayon tumeten a makibiyang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agrubwata kon lakay. Ay nabaw, kasta ti kawas mo ang makimiting. Uy, lakay. Adda ka di parikot. Panagkunam ka di kat may bagay ken ka ti kasta kawas mo. Ha? Agkita ka ti sabali abadom dita, tagpulis ka. Nakababain ti kasta kawas mo. Awan mo't makitak ama di iti badok. T-shirt kan islaks laang matiin suot ko lakay. Basta, agpulis ka. Diyan kumadisin ti akita na. Saan mo't a-revealing ti kawas ko lakay? Saan nga rod ang makaayo iti mata? Anya? Awanan ti ado asaw. Agpulis ka kit din. Anyan tulangan ti panunutan na iti kalugaran tayo. No kasta ti kawas mo arumwar. Ang mga no panunutan da abaybayan ka. Alawanan, agpilisan, tapno awan ti ado asaom. Ang mga no, saan apagayatan ti Diyos ti kasta akawas mo? Kunam tumanin kanya, nga oray presentable mo tinsuot ko. Ay, nawaw! Apay akasta ti kawas mo, Mari Cristi? Oh, apay ka di mare. Nagbara ti panawon. Ngam naka-jacket kakit din iti napuskol. Isumat nga rod ti kayat nilakay ko mare. Ay, una yan day tang asawam. Ang mga no inraman naman ng ti Diyos. Ay, dandani mare. Ay, jak amo no relihiyoso nga agpaiso. Wano aramatan na lang tinagan ti Diyos tapno kasla iso ti kangangatuan kan kalalaingan. Ay, jakman amo iti asawak mare. Ado ti amamok a relihiyoso ngam saan damot akasta.
Saan daan nakalaslas tog nga agsasao? Naku nampay mare, nilakay ko laang mantikas jay. Kaya't nakano nga ibingay ti sao ti Diyos. Ngam, hay, jak mo mare. Ituloy tanto ti agistorya kalpasan ti meeting tayo, mare. Agrubwa takit din tapno saan ta amaladaw. Ginatang magayam ti anak yu ti daga nga ilaklako da ije amyanan, tatarino. Uy, nakaw. Ken madama nga agpatpatakder da iti balay da ijay. Wen nga rod, nakitak tipos ni Miriam iti Facebook. Ay, impos na gayam. Wen tata, kamaudyanan na, nagbunga matan dagiti sakripisyo na. Ado mo tinagdalanan na, sakbay ang nagatang na dayjay adaga. Wen nga rod tata, da kaminto ti sumaruno. Iparinubit mi mat ti balay mi. Ay, wad palawain nyo pa'y Kastamat lang ti plano mi tata. Anya nga minan ti gatangan nyo. Sardinas kuma. Makasilsida akmutan iti sardinas. Anya abranti kayat yo tata. Komporme di dyan. Agpapadamot lang amin na sardinas. Apay kanuman takastoy ti ipupos ti putot ni Tata Reno. Ay nawaw, anya ti impos na aya. Ti palay ngay patpatakder da Ay katbay ate ipos da, kukwada nga rod. Apay, masapol ka di nga ipos da amin. Na, apay akas tamanin ti panagsasaom. May parbang nga ti kasjay. Pagayatan ka di ti Diyos ti kasjay. Iraman mo man nga minan ti Diyos. Sa bagay, anya nga minti amur na kita, kat di damot agbasbasa iti Biblia. No agsasao ka, kasla si ka ti kangatuan. Pagayatan nga tamat ti Diyos ti kasta nga ramid mo, ha? Basta siya, amok ti Diyos, may saak ang namatay. No umapal ka, di mo iraman ti Diyos. Self-righteous kamit amaysa. Tidamag ko kat adda kanupay mo't balance ni Miriam, tata. Wayne, pudnaw, tinadamag mo, Alex. Apay nga ro, masapol nga ipos na iti Facebook, no saan mo't gaya fully paid. Di ka maawatan, baro. Sana may parbeng ti kasi nga aramin, tata. Sana may parbeng, ta sana pagayatan ti Diyos, kasta ka day. Amuyo mo't lagayam. Apay di yung magbagaan ti anak yaw. Asino ka kuma amang ibaga iti kasta, mamaati akmat iti Diyos, ngam saan kong ipanpanakil da ita, saan ka nga okuman ti padak a tao, di yo amo tilawlawatin nyo, tata. Saan tayo nga iraman ti Diyos, kanag iti kilaw nga aramid tayaw. Diyak man amo ka na kayo? Na kayo lang arudan ti matultulungan, tapno saan kayo amayaw awan, kasta kayo pa'y mag... Anya tinagsaritaan nyo iti dayjay nga Alex, tatarino. Nagadumanin ay ti bagbagana. Apay kanumanan? Isukin kwa na ti dagaken balay nga ipatpatakder ti anak kao. Ay nawaw, kasano nga issue? Saan apagayatan ti Diyos kung kunanamanan, tata? Amumon Ay nawaw, no agsasaumot day tatao. Madlaw asaan anaragsak kadagiti naragpat ti pada na atao. Ti kayat na siguro akat isu ti bida. Pudno launay day tatata, usaran na pa'y ti Diyos. Aramidin na ti amin tapno iso ti istaring. Maring agnakam kumamit maasarak mo't ngamin iti panagsasao na numaminsan takunamlan asinaw. Namate ti kunana ngam nakalaslastok nga agsasao. No para kanya kat peke day jeng Alex tata. Saan akas di ti adda iti Biblia? Saan akas di ti aramid ti pudno anamati? Si kamanud ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayaw. Apay ka naman nanang. When ta feeling superior ka kano ngagsasaw. Ay nawaw, asino tinangibaga? Isuda. Anya, dakas ka di aya ti mangibingla iti sao ti Diyos ita apanawan. Saan matkit di adakas? Ngam no sobraan mat ti agsaw. Sa bali matan asaritaan na ita anak ko. Di dala kayat ti makorektar na kita at tao. Awan ti karbengam amang ukom iti padam a tao anak ko. Aramidag lang mat ti amok ahos taw na nang. Saan nyo kumamat na tagidak senday ta
Na, apay kasta ti kawas mo, Lenny. Ada ka di parikot, Alex? Ti paldam, ti parikot. Naimbag man, tay manugot nila kay mo kasta ti isuot mo. Ay nawaw, awan mo makitak ama di iti kawas ko. No na mati kakas kanya. Maawatam, ti kayat ko asawin. Ni level mat ti paldak, saan mat a revealing. Ay, awan mo. Kasi kamot, no palubusan na kanila kay mo. No istrikto kalaunay kinibakit mo, di na kam iramraman kan lakay ko. Sa bagay, anya ko matiam mo nila kay mo, may papaniti sa uti Diyos. Saan aga puta agul ulimak kami laang, kat saan kami anamati iti Diyos. Saan kami laang nga main akas kang kaanalastog nga agsasao, kan usaran na laang tinagan ti Diyos. Ay na, Lenny, agbasa ka man iti Biblia, tapno ammom ti tangtang abon. Manggag ijay balay tinagsaritaan nyo kan Alex, Lenny. Wen ata nakapigpig sa nga minti sa una dayjay tata. Ay, pagparikotan na lang amin ay. Ammumot dayjay alalaki. Relihiyoso ko no. Kasjay ay ati aramid ti namatay. Pakibiyangan na amin. No nadalawos ti intensyon na. Ibaga na itinasayaat ka na tayo. Di na mapanunot day ta ata ti amuna kat isu ti kalalaingan. Isu ti kangangatuan. Pagbalinin na tayo pa yan nga anya. Isu akatawaan ti daduma akalugaran tayo ti ibagbagana. Ta sinubraan na ngamin. No agsasao kasla na dalos. No ukuman na ti pada na atao kasla perpekto. Sa pala ko maata maamiris na mutin na kita abindot na. Amo mare, maasarak launa yun kanilakay mo. Apay nila kay kumare. Kunamlan asino akangatuan no agsasao. Agraman biag mi kinilakay ko kat pakibyangan na. Pagparikutan na laamin abanag. Anya? Nakita na tikawas ko iti na minsan. Kat nagado ti sa una. Kat presentabli mat tikawas ko iti dayjay nga aldaw. Kagurgura ti Diyos ti kasta. Kuna namanan, mare? Kaslakas jay matlaangan na amare. Ay na talaga amang ibabain day ta nga asawa. Ipagarup na a perpekto. Wen nga rod mare. Pagbalinin da kami matan nga anya iti kasdi apa nagsasauna. Kas kang kwa na, namati kami mat iti Diyos. Ay, sabali nga rod ti ugali day jay mare. Siyak pa yun ti agmain iti kasta nga aramid na. Saan amasapol apakibiyangam ti biyag ti padam a tao si ka Alex? Pakibiyangan? Saan ba ta? Saan laang ani Marilene tinangaramidam iti kasjay? Kaadwan ka dagiti kalugaran tayo ket ado ti reklamo dakan ka. Saan lang kami na namati na kita? Iso akasta. Ni da maawatan ti ibagbagak. Ay nawaw, pag ko naamit asaan da namati. Madlaw mat iti garaw da. Naa, di mo ammo tilaw-lawatam Alex. Amok ti ibagbaga kanya. Ibingbingay ko lang tinaadal ko kadakwada. Ngam di damot kayat ti dumngag. Kasano kumaapat dyan da ka? Kat kastama nga rod tiwagas mo. Nalastog ka no agsasao ka. Pagan ano da kumaadenggan nga itinalastog akaskan ka. Siyak pa'y gayam tinalastog. Wen ata di mo amo ti pagluglugaram. Mangibabain ka launay mo't. Panagkunam ka di kat maragsakan ti Diyos kan ka no kasta ti aramid mo. Sa di daw ti papanam Reynaw kabsat. Itayan ti anak ko ijay amyanan kapsaat. Ah, nalpasan ti balay da. Wain, nalpasan. Kano nga rod nga iti house blessing. Awan pa'y mat nadakamat da. Saan ko pa'y idi anak kasarita, ta addada pa'y lang iji simpaan. Mayat day ta. Naragsak ti biyag no adda Diyos iti biyag tayo. Pudno lang una itanakunam. Ayun gayam, magbagaam man jay anak mo kapsat. Ah, apay ni Alex. Una ta self-righteous might. Kanayon na nga ibagaam na matay. Ng basura mo tirumrumor kingiwat na. No apay nga may napagparikotan na amin ang makita na. Agbalbaliw ka man, Alex. Anya? No kayat mo nga ibingay ti sao ti Diyos iti pada matao. Aramidum day ta, babaen iti nasaya at awagas.
Di ka agsaw akas lasika ti kangatuan ta nakababain. Nagipulong daman siguro kada kayon. Pudnumat nga min ti bagbagada may papanken ka. Dakas gaya man ti mangibinglay iti sao ti Diyos. Italangan amuak Saan adakas no kayat mo nga ibinglay ti sao ti Diyos iti padam a tao. Ngam di mo nga min sobraan na. Di ka agbalin feeling perfecto. Kaaduan ka na iti kalugaran tayo kat non-believer na nang. Iso akas ta. Sakitin da no da may baga kadakwada. Ay talaga amakangag ka takam malima nga mintar aramidam. Agbalbaliw ka tapno saan da ka akatawaan ti padam a tao. Apay ko mga agsakit tinakam mo kat pudno mo timbaga ni nanang. May sakamot, Kristi. Ay nawaw, talaga ka di nga awan denggam asaw. Ipagarup mo akanayon asikati husto? Kasta tinamati nga ipanpanakkel mo? Agtal na ka mampay. Makaring-ring ka mo. Di mo kaya't amangag tibagbagak na amom akam mali ka. Pangaasim man. No talaga kamitlaang, isurum ngamin babaan itinasaya at awagas. Di ka agsao akasla perfecto ka, takasano apatyanda ka, no kasta ti aramid mo. O kumam ti padam a tao. Adumanan ti impos ti anak yu iti Facebook na naton niya. Ay, talaga nga awan denggen na asaw. Maipapan iti Diyos mo ti bagbagana nana. Agkalintigan man ngaminan ah. Kaya't yu abuyaan nana. Saanan balasan ko, nakababain lakit di ti kasta. Ibagayo agbasa man iti Biblia nana. Nangatulauna yung ti panakita na iti bagina. Kasla perpekto. Wun, bagbaga ak tumanon, numapanak ijay balayda. I-delete mo man dagiti in-post mo iti Facebook, Alex. Ita niya aga po, i-delete ko na nang. Aging ga ka dita, kat di mo amo no apayakas jay dagiti kalugaran tayo kan ka. Awan na mo kabasol ko niya. Ay na di ka man naging dadalaws. Amom no anya tinaramid mo adida nagustuhan. Dayta pa nagsasaom ti parikot, Alex. Ay nawaw. Oh, at daginatang ko a Biblia para ken ka. Ha? Ay, ano kumamot na ita na nang? Agbasa ka manun. No adda ti di mo naawatan, agsaludsod ka. Tapno saan mo manen ama misinterpret dagiti mabasbasam dita. Anya? Mayat ti isam mo ita Mari Kriste. Una, tamano abulanan nga awan ti isyo nila kay kumare. Ayunan niya. Awanan tinangag ko nga istorya maipapan kang kuana. Saan mo ten akong kumpormiti pupos na iti Facebook, mare? Ay kat very good ano nagnakamutan Mare. Sapay la kumata tuloy-tuloyan daytoy, mare. Agbain mat siguron Mare. Talaga nga masinsun ti biyagyo tatareno. Anyat ti kayat mo asawan, Alex. Nakitak tilugan nga impos ti putot yo. Gimatang dagayam tilugan da. Ay way, narigat kami ti biyahe iti ayan da. Isa napilitan na gimatang da. Gusto tapno ada service da. Way, ada pakilugan na mapan makimisa. Saan kayo na mabannog ang magmag na tata? Makadlawak Ha? Awan meten tinsawang mo negatibaw may papan itilugan da. Ha? Deserve da ta nagagat da tata. Si kakadiday ta, Alex? Ni tata rin umat. Siyak na ito yan niya. Brand new Alex, tata. Ay nawaw! Kas namati, saan adakas no isuro tayo ti sao ti Diyos itipada tayo a tao. Ngam kuma, ibingay tayo babaan iti nasaya at awagas. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.